Lu mah enak Yam, gini hari. Hah? Kagak mikirin apa-apa. Lu mah cuma mikirin nih makan musang doang. Lah, lu ngomel gua kata ngomong dia makan musang. Lu mah buset, lu kagak tahu pikiran gua kayak apa mikirin lu. Gua nyari beras, nyari apa, nyari dedak buat lu. Kalau beras buat gua, lu makan dedak makan pur. Iya. Kagak ngerti banget lu, paling enak lu, paling enak. Tuh gini hari masih gak jadi. Lu mau kemana? Malam. Mau beli keluar. Tidur pakai masker lagi. Aduh lu Yam. Lu kalau diajak ngomong, jawab, jangan diem aja. Diem aja diajak ngomong. Mau jadi ayam apa lu? Ngomong. Ngomong lu kemana mencuci piring ini hari lu? Muter-muter lu kentut lagi. Emang kagak sopan lu pakai mantatin gua. Hah? Ayam apa lu? Awas lu kagak tidur lu ya. Liatin lu. Lu jangan kemana-mana. Ini udah hari 21. Lu jangan pergi. Lu udah dipanggil orang. Tinggal 9 hari lagi. Dia udah ngasih duit gua gocap. Tinggal cepet. Sampai lu kabur. Awas lu. Ya. Jangan pakai kalau bilangin. Awas lu, pengen tahu lu.